Aikari a Nairobi mauma na muthenya wa mwanya wa guthurima atongoria aria marahuranira giturwa kia ugavana. Amwe aria megwikinyitie ndereti-ini ino ni gavana wa ihinda riri Evans Kidero, mung'ethaniri wake wa mundu kiumbe Miguna no Mike Sonko na Peter Kenneth matina kinyia ndereti-ini ino. We had to have a discussion at the back when one governor candidate did not turn up, thinking that the deputy governor can be a governor. I believe that the centermost importance in leadership is integrity, and that's what I'm bringing. Minister wa utabrukia wa mahinya Mwangi Kĩũnjũri ni okiriire miario ya governor wa Kiambu William Kabogo akiuga ndiri na njira na kiria areka ni kwagira gitio mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta. Uhuru wa Kenyatta na Ruto matiare kuo akiruma andu a Kiambu na koguo korwo ni arumanire Kiambu athia kiria ndia Kiambu ni aherete no tirikara ta murethie mutaro-ini akiuga ni akorwa na mundu umite kanitha. Kugina kuone ati murume umwe wa ukuru wa miaka 28 ni oragire mutumia wake wa ukuru wa miaka 37 mwena wa River County ya Kajiado kiroko kia umuthi kumana na ngui cia kimucii. Kama wewe mzee ama mama, tafadhali badala ya kuua mtu ama mpigani simuachane. Muthiane ati gikundi kimwe kia ethari ngui cia mwaka wa 2007 na 2008 ni maruruganite barabara-ini ya Limuru County ya Kiambu makiuga kamiti iria yagirirwo kumariha irahuthira register ingi. Handu-ini ha Kameme TV, Gathogo wa Wangui wa Gathogo.